the alpha and the omega nimo byona bitandikira nimo bihendera izo bankere tukamahiryaga kandi kurarenge tukamahiryaza mwenu namagara ngago ntumangu tukija tukumaye twabe turi wabuzo tananga kafarahi tukumanya hakubari and we match no unito nzaba takumaye story so mwenu hangogwe oyo kutandikira mbe kahendereramu tumusima tugira ngo ngwino gumanitwe ako ari banyangu no tuba tufire tuba turi yabo tuba turi yabo mweno ogwe asheme gumanitwe every day tumukwasizo bankere ngwe biragenda umisho byona turabye mugenda shasha n'abaferiro shware abo kubanka nyumwe baziyo turebera amakuru mabi Washington sa James Musinzi Garuga wabingi bagambiraho miringo minje philanthropist successful business person politician nebindi afire amyaka 72 kana amakuru masya agana mabi hari umusigazo ntoba mbeta Denmark umusigazo ogu nawe nibajangwa afire makuraga garuho mukasheshaka batara abantu biri munonga abafeiro wokwe haro nabarwarize niwe mbera no girebe kushobera ebe byona ntumukwasa ngo abiturabye muje turi kutandika izoberi charity urirota ndireje kumkofu ko semera banamute kuburamu endwara nkoko wagamba ati kuburamu obundi kwa kubatari wabo umwana yatari umwana babaro yatari barabo mchara wawe nebindi abunda banyuko nebindi ahabweco niho bundi kongerera kushabeshara kugira ngo ruhanga witu oyongere ukutambira cobokeza bo kuba tufitire munonga kandi omitoma yitu nuturura twine mu garuka omisho gawe mwendo tusasire tubase kubaje bita hasigaranye wenkanye ndireje kandi nyabatsiko unamagaraga handi hace nago nigaza kwa maronji ahabo kwesiga Yesu mushabe cona icumuru kwenda omumbabazi nwisha kwa mu kitunga ukanaja tukumuraga mu muri nyene bigambo byanje byaguma muri imwe mushabe cone cumuru kwetenga kiryabakorerwa ebe nabyo Bible mutajya tubyiho mu iguru ekitabe kiri kwerekera kutugayidinga umagara gitaga butosha ibyahandikirwe bana n'abanda be barho gwirobwo nabe barho mwoyo rukwera yabira bashitama maka bakorese bishemire so twina matsiko minji ngo kitabeki it's our daily guide omuringo gona burkasheshe gumosho me Bible noja kwa notunga direction kandi amazima garungu ekigambo cha ruhanga wagumo kibikiro mu mutima gwawo katambura naco noija obura kucumura aharuwe shoma zaburi eyigani 11 n'umushorongo gwi11 mbona aho no twatandikira ari cyo butunji charity nyine Vincent mujuru zintu tambura habwa program ya sisimuka ukurga shahe mwe mpaka shaha ishatu and of course package ni mpango konka wota kwenda ngo ferwe no basaho no kutwegita ho no rwo mukayawe gumena kasumuka wo mungaro nga wahikaha murimo ukorese computer yawe orukushanga online twinde Facebook page yitumba Jeta TV West nehinda na kweshengereza jegiteho noija kuba no tutunga je hashtag nasisimuka noja kuba no tushangayo Instagram X @TV West UG nuko tutekami YouTube live we are there present mpaka shaha ishatu tinkwenda ngo ferwe sakwa twine Gideon Senyomo eja kwa naturetera o murimo gwanje turebe nakora ki kandi nakikorata yahikankahi tumuyambere kita iwe nko muntu oshitamye mukori yaho jabirire bintu takabejwangurire can it help you and inspire you to at least start something up for purposes of getting some small income, which we hope that will later be like increased slowly by slowly, and you also find yourself in amongst those biggest businessmen. Bueno, tutakuza hare Gideon nindeba yayetebekanise mujuruzi norebayo ya turahi turiyo mchikona turahi turiyo mukatara hivi turiyo mchijungu this time round. Gideon, good morning. Morning Vincent muzuri zina charity kasheshaka ncheka rireje ako rujungura rurinja kasheshaka ntakusibize turinkai turiyo mu kijungo aho murembo rambara ntakusibize yindataise omwami Robert anakora ki ari omurimo go kushubuza ebitoke omurimo gambazana mu myaka erengiro mu myaka 8
abwache turonda abantu abana mnonge muri wa TV wese abasa kwimuka kashesha kakonko obuze cyo gukora ubundi nuwe buzabuza cyacha yayonja kucigamba hari abantu bakiriyo muka takabushoroboshire akoreki katwache Mwami Robert atuganira amuru mugo kushobora bitoke abasizata kwa okurja shazanje zabasha munera chiki 16 katumwakire atugambire Robert to live TV West nko mucheze orirota akashesha aka umutugamba mu rumo gwawe amazina ndumwebaze Robert amazina ndumwebaze Robert kandi umushubuzi webitoke umurumo gwumazireme myaka 10 okugaruka higuru so kandi umurumo gw'ntwire ninguceramu so mbwenu ngurebere makarungi ko kucera so akarungi ko kucera nojo shanga bakastoma abarire batabwinemere yo kuteka ushanga waba kwasaganya waba hemere yo kutwara kuteka so kandi ushanga ngu okucera n'ukurungi munonga nambwe nimpobora nkeminyeto bwiro bwinje minyeto nekunda kushanga ngu ate kunda bintu byo kucera nanga nekunda kugayo murumo mwene no basa kushanga eminyeto yino kuba nocera murumo gwawe okakuma umurumo gwo ukagukunda ukareka kwanga umurumo gwawe umurumo gwo ukashanga no guteka mu ekitinisa utakagugaya ahabo kuba umurumo ogwo kurangwa n'umuceko nkani gwo gura kwereza umuhango umurimo mucene gwo gura kwereza cyangwa muri wa TV West twino Mwami Robert wagamba ikincho gayo murumo tubazi tuganira umurumo gwawe ukija wagutaha mota neke cyakariza kugutaha mu ngwendo kushoma umurutugamba murumo umurumo gwo tugukwetenga kushoma kurekana ugwetenga obwenje bwo mutwe so obwenje bwo mutwe koko so obwenje bwo mutwe cyereka ngo umurumo gwawe wagukunda oshanga wagufuna mesente washanga wagufuna mu binji so mwenu wakunda umurumo gwawo umurumo tugukwetenga kushanga ngo ogushomerire iregu kureka ogukunde then uguhereze cyo urukwenda haro munyitaro yo nakurebegisha TV West natekateka ngutishikubasika bazo mwereke ngo waza kushobora kitoke nutankira nkayoza nkahi then oija oito ukwika umurumo gwo kureba no wakuboyine ka capital kace notekwa kugutandika akagambira umusente kazingaye no basa kushango ine kemitwaro nki 15 20 kweyongera yo nkumurya 5 so konko takagugayo kajorota oti nyine mitwaro 10 20 tinda wase kukora umurumo gwo noza gukora ushange gwa kuhereza miliyoni gwa kwa billioni gwa kwa byinji munonga konkano shango gwire bwinje minyeto negereta umurumo gwo makancha gwo brofati nkugukora konka gukunde ndukutandika umurumo gwanye nkagutandika n'umuto nyine myaka mito nanye ndukugunyoma kana gukunda kandi nashanga nawe ko ine myaka engaye ndukutandika umurumo gwo nkaba nyine myaka 26 ati inengaye so ati nyine myaka 3 nena so mwenu ngwino experience ati wagamba capital mtwaro 10-15 eka sente zinanisha batuzicwe ombugufu tuzicwe ombugufu turebe umutyaye ne mtwaro 15 ayine kutankira nkahi okwikarira ngururo owajo ine mitwaro nki 10-15 no basa kutandika orukugura piki wagura piki ojugure mitwari 10-12 so gumano temba cinebere bitoche binga munasa kuteka piki umuntu agenda agure piki no piki nebere bitoche mushanju umushanga yakomereho bitoche nki 10 utandikiraho so ogumano temba mpako hikacho rukwenda hata ina abantu abatine kibaro wagura piki mitwari 15 then kitoche ijo kuzankazinga then ogoba nkazinga arihobwe bitoche bikwa biryo muronji ya higuru oshanga piki no wasa kujigura emitwaro nki 10 ekitoche shanga kiri nko mu rugumene 12 gumene chweka omutwaro then oshango jono oshanga cyo mutwaro no kiguza nka gumene 3 echa gumwe 3 no kiguza gumene chweka so oshango ryo no tembera wao Robert haja tuganira mnongo gwari nagayo murumo izuba ryagenda kugenda je wagura piki yawe nkemwe otasenke cyazinga yo magoro wagura piki yawe no basajugure mitwaro nki 10 oshange ngo byaza kurenga piki wajiguza wajyame mitwaro nki 12 so oshange ngo mitwaro 12 watasya nkumutwaro gumwe neceka 15 bundu wazikwesa wazi lyankaranchi so wasevinga ngumutwaro gumwe neceka nango mwasevinga umutwaro so mwenu washanga ngumukwezi no sevinga umutwaro 30 ruyare no bori no yorecherere cyo ko rumbo bwiga Omu wa TV West amazana senyumo Gideon turinkai twemerire omukijungu aho murembo rambara ekijungu nakatare harakatare
wanu na munonga batakumanya kijunga abinji bakira kumanya nko bakushobora amakara konka tuyino mwami Robert nakora ki nashobora ebitoke Robert umunyeti yakuzo mu rumogo atekateke kuja kushanga buremezi uburemezo bwo kwija ukabugana nko umukushubura ebitoke noje shanga challenges zo kubugana umushanga wabugura bakasitomo bundu twara nango mwenka hatumbwire bwo mushano shanga nke kitoke kiwagura cyasya so kubugana aho katari umurimo gora akore ukashanga ngo gwagenda straight noza kushanga wanyugwa cyakare tegereza noza kushanga wagera kikani ncyakare washemererwa so mwene utakajyo ruterizo bananyugwa ncyakare tindagarike biro gunjo shanga ngo watama so nanyukijera munogera ki no kunda karumo kawe umunasa kwebuza Robert amaziro wiro bitoke ebirungi bye na mnongera ariko gukita mu so ebirungi cyaja sinzinga okiro kuturumu hate bitoke bya arungi hansi so no cyangwa kitoke kiri umurkanana umutwaro gumene kichweka kwenye kutanko mitwaro ebiri so ecyango munonga cyo kubanchi gure ebiri medium enunju munonga gumene kichweka then obobo ba small buriyagati ya kashanju kanana batyo omuntu yanaenda kuija kumwegesa business age no baza kumwegesa omuntu kakwija ni mwegesa abo kubata kushoshora so abo kamukama kampamagezi goko yangu muhere busha kana geraki nkabahera busha mwene umukama akampa nje bwenzarwa yampo mutwe niyo wija ni nkwegesa business kandi utambura ku abo kigambe cyo abantu bashimire namba yawe namara kwenda kuzumura namba yanjye 0771 0778 MTN 0771 then Airtel 0704 22 80 then sate 0704 22 80 then sate Paraho haricho nonaho haibatire district aho aho chakuramba nija nakoramba agamba kamwe pa indachere mazima yo no basa kero okore so mwenu jeza ho chere okwasaganye ihanga ryitwe kwasaganye so kandi akarumoka ukakunde na nkishaba ukakunde pakechango ukashika cyo kwenda kandi ukashika cyo Chache Vincent egambo wabe horraho kunda umurimo gwawe tekom abantu nkaba hari ibintu binze ni nyega obumwe noreba arukuza bo kutegatega ngo abantu batungukira konka bakushaka fees abantu kani uwija wasa kwegesa that means bine okigoko nane bakunda kwegesa abakire abakwata inamba yaje bahereza namwe ari kwahero no tekatika musokora nasanze mu Gideon aho muri muramba kangaro musaba kuzuna program yasimuka
Thank you very much Gideon. Chikaruni ndeba chabe chomwaka kwe bali mnogo kutusiaho abantu bamani abarukoreje mirimo. We really salute you. Bali mnoga shubra ibitoche nyowe nantarire kitoche emirundi ebiri. Tinya muhango kuko kundeba ndeba ngo mburute. Mutari kitoche. Nango kano chiye. Oba never nech ombani kaiga. Nakata ninga yuko yiwa birura. Has bagine with supermarkets. Fresh. You know, the report had a new vision. The report was like, Matoke Karo linked to diabetes. Atuzamishoma it was detailed. Mabashaho bagamba expensive bagamba diabetes yoshukari. Ngweje kanyire birebi ngo abashaho bagiconnectinga no kugira ngo abantu abo kurya munonge bitoke na karo ngo mwenu bagamba ati kubaza nyijukankanye tinjira cyacu ni yebe nariya but like nko mwabaze kan take kg ngasabye kacha ngasabye n'icyo nariya kare ko gajuka ngo abantu abinji charite no bariana cyacu yo ina nabire no cyaro kashaka katogo tamshano ko mbumeka bro najya and ako wazo bakade n'abagurusi bitu they were okay. They were eating these things and no man. And they live 90 years past. Now, if kanatimba dukuratino of course arwenda kujita na yero kutimba emusigire kore wati takumanya kore timbe tumira hariyo timba mbwenu efkuzi kwerga ikorchiri atu iyo keta chirenga of kana juru atifka efkuzi rero nyuma n'ubujingwe huire akwanye okutanga kunjango kujyanje kongera shikana mazima bene je n'ubujingwe turi nubwo byizire nyango nogera teka ngunana ibindi contributing towards the same wakati urango kwira umuntu akacere mushumu bibire bya gakorise obore nontunga then oza kushangosha even the environment na yekete that conducive dokuja ngo mwika oba bintu bisya ukakuje mu runji nahabwe echo nagwata ho magara kashanga mu kwa kakaro okoshanga hatari effect kurudamu akuja ngo yona bya babiri runji timba gore nontunga but this time around oza kushangosha ngati history for example mujuzi hariho emirongoti hariho emirongoti nkeshatu nerenga yetabirenda kaje bwati nga internet kurabana maha no manka network amane rabiro muri iwe very good so omunje kushanga ngo ibintu bindi bikajondera hagite bya umuntu yagabarira karo ningaci kubi kuterana akara kuwarya guriyo mwika gwa binaka byo muri babiri mu simtawuni then manyahara bahimo toka spinga na star 50 barabamo then nebindi za tuetera amherwizo bashanga ngo ati byo nabyaye kwata then byahindera kozere that effect umuteka teko kwanje but not necessarily that very thing. I think your explanation is wider. Never say, you know, I mean, my proverb is very applicable.
kitera kuza kukingo baznyichambo nchiye nunambe kwatu rwo muita kaje mushobora tukunda kukinga kandi ati nyonyona bahake twifashe I mean, kandi you know, kukatinga because bakora umwabo kugira ngo everything supported that bakwaye batwaza twachivasa mundachombirizi no muravunga afuto rufuro ruzahiguranywa muhati no joti patama bakabagoro into zirra kuri ahasigara akadankarati nujiro mwari byona ani lifestyle different maze na nako kunyuma ndo mugonga nanga kwachi batinga ndashaka kwachi akasabuka mihana bana bateke ko cyane ngo tutupaki nyoko kuroma tinkubia nambwe no bochi ngabuyiho munanka ndashaka hakajiko kati ubona gabenefiting you are there just watching nga iwo wagumanitwe abwa program je asisimka amagara ngacira magana tukarwana rem yari bihingwa mu yari miti bebetorore mukatungo mwikamuronji mu Rwanda sakavera kareke gumana kayita kayito kure mese yitwe natubya beje bena banyuma tekeje cyo kujya tutatira mukasasiro nyinje manya buto manya tirere bakwezana neje batekise bona bitwore sa teka ngo amagara garukurunji anyways nanye nimbasa kwa nimbera bamu konka katubase okwerwana rihari katumbure kwantu garuka n'impapuro z'amakuru program eteresese mu My friend, I have made some good money today. It is time to relax and enjoy life. Nice to hear that, Sam. Just give me some money. Gino, let's go party. All the drinks and the muchomo are on me. And crown the day with a babe to chill with before I return home. Let's enjoy ourselves. Life is too short. You guys, you mean you want to take nothing home to your family? My friend, indulging in casual sex has become very risky and dangerous these days. There is HIV and what's still Mpox. What are you saying, Gino? I use protection. A condom. Don't scare me. Good. Condoms can protect you from HIV and other STIs, but not Mpox. If that person has the Mpox skin rash, you will also contract the disease. Sim. What? Yes, Sim. And from there, you'll spread it to your loved ones, your lovely wife, and your children, who may suffer serious disease and even die. Thanks, Gino. I heard about it earlier, but I just brushed it off as well. So I am cancelling this useless program and going home to my loved ones. Bye, Gino. Bye. Good decision. You see, that is being responsible, Sim. Hey, by the way, before you go, just give me at least a 50K. Mpox is real. Protect yourself and the loved ones. Stay safe and do not indulge in casual sex or other risky behaviors. For more information About Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and its partners. Kazay, I kept working even after I saw the rash. I was scared to go to the heresy facility. The Mpox got worse and I stopped working completely for 2 weeks. Imagine how can a border rider survive if nobody wants to get closer to you. If I had gone earlier, I would have been treated sooner. People, don't wait like I did. Protect your family and community by seeking treatment immediately you notice any symptoms of Mpox. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and partners. Oyo no mukuru nk'embaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire zitu omuri boma mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu ni nshanju not TV West nehinda.
amagara uri kurabira aha program ihinda umubiri uri wa mukaga shaye weza kashi twegiteho aha program yari bahindijere ahita rwanda twegesa uko wakwasa kushikiriza ibiroto byawe nabeninde bandukana itekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani in expectations ezinabenye ukanama wana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina rahanga natabantu tutayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yahiruka. Very good folk. Yega kurabiro mbinte barabiremo otunje kumanya no kwetegereza angura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kuri abimba yebo mushomero ndabari smart bakaba barashomeza bitwa bari impari ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabano batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanye gashaki ndya kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindijere nebeho buri Sunday shahi naze cyo ha TV West Honga I'll be a ninja, you're sexy ninja. Oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utuka shatura nuguza buri rwa kabiri sha ishatu tuba twinire programmeji erikwegesa okuwa kwasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hategena yo ezente santrambura hati zine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kwa nishene gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumuireho nebane koreka ngo ine amagara marungi ukuri abantu bakyo wingi ngo batezo bice ahubwo ngo babatari rege munonga icyo cyatera hali amahuri yanga bimyoguri byo bandi gamwe bakakura ishisha kwane twari byo kuriya banje banzanga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutuke tine mutwe nayo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa eta program mu bujino bwiza ugereza undi Ivan Sim
ko twagaruka tutyo banywana bitu program y'isimuka cyo tunchine Vincent Mujuruzi tutambura niyo mpaka shaishatu adachikana ne mwezera nk'umushayiti yo kubaza twari tempapra za makuru ziri ezirimo urupapuro rwa Bukede hamwe na The New Vision twenda ngo zire buwamanyaho tukuja bure kudino tagaze kurunda copy era details ngatrist no wamanyire cyo wakubasa kubanoza kuronda kandi wotatunzire chance ubundi yo kurubona utakagume nyuma y'amakuru ningashe nyuma y'amahoro nko kubagamba mbwendo aho twaza optandetera katandika n'urupapuro orwa Bukede orimi Uganda akashesha kana natabukana jantu no tumbwe nanyo Uganda rizo batinku rwenda kandi hereze mujuruzi yayanga yaremera wa nchokoza magumu haro tuba twize gukora nyo na charity of course byenderwe bikuru tuba twizira gukora twazana ro gutwiza twizire kuona na nukuronda bakama bemsi ukori wa bagiye kurya kikaga jyatumwe n'abana banga kamjango ryo murogosha uize kurya no kubara hati abenshi wanunda nko Uganda wanufa kimazima ngaherera mutawo yagira ngo Jose Kampala akuravya arabyemo akuriya yowe kuriya kubera akuya kwiga wigese haka teka ngo kazayo suntuna natabuca I will get some training and of course kano kashomaka kano eyakuba omugaga embaga ya tulakita afiride very good. Oh mutawe there is some improvement sebo yakatira mtayo ya tractor ijoma gwajishwa kubira abantu barari archeche kutemitaka barenya askane na kubize yali mu bintu bya life famous munta kwasi umuntu akagatura nkuko arukwenda aboko yino bo kushanga ibintu byine ofire yo nabantu bashobise ugira umuhanda no bashaba bizoba abantu kwata havyo ine no hereza ho yino abakuteka teka bo bineje bahendero when life tene actually tene definition bantu mumureke tureje mureka kwebuza ntwangana kikuzaza akongashe na cyane kurama kugaga na helicopter fira environment environment defense environment bakumunga mbe babinji ubanyi bwa mjengo wanje na tebekana saktembe very soon mujantiwe ntunure kubaho ntati what do you think about Boeing ebya Boeing no twenu bireba na Airbus ati mwena tibyara ifata n'ubugumu mu kitanda no fera mu atayi atatu rufunene tureba buri izobe tegerize rukushekera atashi twasa kora nk'abanyabwenge ati nizo no kujigaruka mu yakusimayirinja niyo kasimayiringa because tokuza kweshere atanyuzi ya philosophy y'umunyabwenge wembeta Martin Heidegger akajya ngo death is our own most possibility nico kintu cyo takayesha reki kusinga yo kubecha umunsi have you ever thought about it oyine bintu bingi byo bwiga charity no bwo tukugambira ndewa ibintu oningo magaraga ni one icyo kubanza no busasa bwanje nandwiri hibambe mbwe n'umujuruzi yuhumura nanye nkanda shasire honti konka mbwe n'humura no tatwara never then nano kugira ngo wafa urufuno rwawe njo kurebera kesho ngo rajyango rufuru twizire rushange twezere ikintu cyo cyukuru cyangwa mutuma gwa otherwise no one can own your death okuwichiriza hato shangwa maraman gwenu you are not trying to resist man nachi but you're just going to fight a losing battle tora winning aturi kusingira byaro tiyo so kuma kubichiza wiza twat kandi twatu yaho ukozi mara ngagaruka ino samba gira kumpeza tugabuga na sata kweli James Musinzi gabuga nabo bagamije ibintu nongo headquarters za FDCs naje nangu mwe ya zire na mwere bintu bingi na nubwige nebice byabaye hato mukashesho musigaza mutoba kwita Denmark adios umusigaza wo kubingi numba manyu mbara
Adios. Yes. Ngwa misinge step nazo mukinabe. Mushu step zo mukinabe zo nizihe. Mushu tosha taziraba huta kuzimanya ko. Nguya gwati yagarike nyuma. Mwen kuruga hari ya grand horde kuzaha irwaro ya Serene aho. Noreba ariho mitazo not even bamtwaro ya yafi. Mbene life age ni I don't understand it for charity. Just tuture amagaragara positive tuture amagara ago kugira ngo naheza kurwo magara genseji ebe nasigaho bugume bina bukubasa kuhwera na no mwoyo omugage mbaga ya tractor afiride monako hata ha bwencha mbizo mutubasa kufera omunako kandi bintu okundo gabigo byino kubafa kona hata na yasura wo acha hata ho naura na eska area na mu buripo webare Uganda ruri rw'ibintu buripo nara naja bakateza kugira ngo mishi naro ngo cyo bavukozere kweshwa kwa mukozere ibyo bigana wako bine kwingana ki noteka teka ngo kahendera je washango ngo muntu wa Mr Innocent ibyo nebyo yongeraho umuteka teko kwanje so nja gusura amagara marunji tfero muri mukama twendere tferiro mu omukwitiriza ngo kufana kubaho kandi wafero muri mukama no genda je otherwise wabakozere baha otemera abantu ngo gukorera bihoro bihanjire rero maho no batahi bawe rero kibe banja bya batahi bawe rero no bagambiro burebure no badura no jera kuzirheza kwe kunganyeze na kuzoneza washyize abantu zije magaraga wagaha muheru urarebe kirabeho nuko kuhendera feriro munaku gafana otaga nebo aboyino gashango tina cyo kwasa kwimuseka kono okakwataho kandi baba bafutiro mwiganika kuriya maziba no nakwijanga gashango juira busha no nakuza kukwataho stokubasa kwimuseka kono naka ngo base kunkwata ninga ngo base kunzibira nguntakwata ngwe ntetereze bucirikare obor general Obana bajango ine first tamanya obitoji byawe biriya kitoja obana when whatever obor ranka chiona abantu katwire je munso it is just vanity of vanities like when you are dead gamba ebe byo ine aromya bwenye mba a caravan omukane basa ko berugorofa ninga erikuya umunanga caravan mwenka paipo wala turumba kaso obana otura muyengo bana otura nka bana otwaranda no bana just wana tuye mpipe obuya no mara bya kushangara ku sanaba tayire bya kuchata mariyo ingati mubendo ine yo chazango ine masaka kampara kokeza kufa so we need to live happy ni checho chonga ungaspreme I don't know why reza ho batahi bawe shemererwa nabo reka kurumbe byabo bitari byawe ahasigara kwa cyo cui ubona wakushangira ubona wakahakataka ubona yakutahice muri ubona yakwegeze cyumuro cyurungi otherwise ino muntu bwo kufa bakaja kase kureba kwenye ukatunga abantu bine bakuzika kureba koko kwenye bazima niwe wafa tujya muri papara orwa bukede umwana wanje katrebe aganda makuru ubwo bamwita Chosen Becky amweshongozi wanyu eyariba amurumbi okuganza dereva we birya nyongwe namagaraga tingi kuzagagarura. That is if it is the truth. Otherwise, omwaba numuteka tekere biko bitari byo.
mutatirandi ana mujuruzi ntisheka ntitero buhiha ngume ko no jamba hendera kandi mazuma no turesime barenya so amakuru gari aha majanti akabenje kasese kase abasubuzi abiri mu babiri amakuru nago gari mu laboratoire rwa Bukede kandi ahandi majanti kasita police etasiza gwe bagobye ebyo nebyo abashubuzi ba Kampala nabyo utakaferwa dena handa mbagira nti nadangira gari nagwa makuru ninda bagongera hwaha nkabenye nangwe egita hasako yacha canyu abukuba agarahamwe ngo garukuruma inyama past PLE over 200 questions and answers beriyo mu paper witu orwa Bukede ahasigara nebyo mzano basa kureba impake za Africa Cup of Nations nzirwa kahirizi kangahi then abanyiwe ubase kuba updated kushaba mutazawana gatandika ganiro kabano amakuru azifuninkaga ingiranda kandi gariyo wanyacharo it is really bad okay yabare tunga Bukedeji erima makuru minyi mwe rwano bimayanke ari Bukede negende hanze information kwitaga akubayo abanyamakuru ya ground turi bargabe buzaza yuko bareba bishobwa gitu harakaine karashita fato shanga mwene bwano gendera yigutoka bimanye aha ya kandi twino rupapura uruturukweto rwa the new vision urupapuro nshobora bizoba kandi ushobora sirinje 200 get this very paper today and get the information. Rizoba ngamashi Katumba Otema 5 others to retire. Kama kushomeri wewe abasekere retire ngatinkumanya. General Katumba Wamara, Lieutenant General Charles Anjina, Lieutenant General Charles Otema, Major General Aber Kandho, Major General Leopold Chandra, Major General Geoffrey Kasigazi, Major General Kasita Goa, n'abandi binji abasirikare bari mu retiring. Okay. Oyicengo basejusabo bari nyuma bakaritaringa kare bahibona abasirikare bari mu retiring, of course ni retiring ahiza abandi. Charite warebebi njanje banza nito we pave way. I've heard. Retirement yangu ina mukusobaranga cyane imyaka ibere gikundaje eze tinaragarike korora n'incyocyoreza kiza kukanshanga kashima yana otasimbuke shango mwana mutondwa yazo musimya yakabiti you will bear with us okay cyo kubanza the reason why we are saying tube tukiro twiyangu ntarungi munonga konka norengwa gahunda nakareni kareta nikiga mwayijukeriya research yakozwe ikashanga ngo abanyayuganda binji kuba kumura abafomi yakene yo kubanga nagombe nyama agomba ka wine agomba ka bia bize bura nore ko kurutayaringa bari abantu bakutera ubusumu cyari torayi atumwe nabo barga umuntu yatambe muyijuka officer omwe wazato bwana bwanyu bwabukiriya university mureke banze buheze ubunyaka yaza so abasirikare bakumura weza kubashanga hari list yabo zare nakare ndabagira mbo kuri mazima byombe tegana toze ngibyo babyangu imano no ndakubikora nabyo byo nubabutaroho Here's the Ministry of Protest Sale of Government Land. Of course, even if we are corruption, Ugandans want great connectivity, reduces outages. Biriyaha nibetaga okuchendezwa okuconnecting amashanyarazi abantu kandi okuchendezwa kugaragaho n'ibindi nk'ebyo. NIM Tribunal 46 petitions cleared. I think this is a step taken. I like this very thing because it resolves conflicts on party ya NRM, and this is good. It paves the way for a peaceful election. General. Ask you are a commissioner general. Over 100 tenders nabyo omurupapura the new vision
UPDF generals to be discharged with good packages. Hata wale batata ngano ka package. Kabachitire niwe. Maka sinjo mokutur mun bo babe bakarwanirira umuringo gumwe ningo gundi. Bishkara kabatera bitenjoka. Amahanga gandi gamanywe n'amahiga gahami bakumara kabatahira batyo. I know. Manya kutwa twine mikoro nkeji niwe waboshitamiho wamanyangwa amahegeto yagabaga ryo munyanja gandi gari ryo meta gandi gari nkahi no shitama comfortable ohura speeches zona Niyo nonda kugamba urgahuga ruko taho makaga oryo hurire rahanga stira ryo muhezwe. Ngamba n'umuntu umwe bayuka baraka. Ya tinyoba kabanyise. Kaba yabo kumwibana kifato byo atkonga intelligence organiza ko mu Rwanda azinzamera zacho atimwe tera rwibare manyaka yona bakajya nabo bantu bagita utabine nkana abo bantu bagito kuyeburu igana kuriya makumyabiri yashanje yeye tunabo bagita atuchira ko comparing ofasi mtwara mushano n'icwe nabo bakagita bakajya ngo ito twine mitwaro enkumina na rukaga konkiyo ine mitwaro mushano enkumina na bitanu bano kashanga mu by'umukantu kakwera kwera amwe bacho bakwibere abari bakaragaho bakajya ngo according to our list what we compiled akazogwe cyari takasinga karuru nimukiza comparing n'ubugamba n'ubwakashako ka difference Yena kananje at some intelligence organs nizikora umuntu gwamani at kudos now hati ninjiza umuntu gwamani munongo of course why not they are retiring gracefully which is a plus ngano nishaka makanta kazombani mani to cyari tengo twiraha twakubeturiyo tuzakurutaya ni ujuro ko hata Haleluya mkama simwe abona twashika eza ngo mshahidi wo kubanza mushuruza na imana nisha bangu tenere zo mukamuza I'm done with new vision fata yasho mepukede kuya paprezo muzonde for today mustunje mbase kumanye urugendo misho omwihangari yetu Uganda nkaburije Mjuzi nandeza bakazirwanaho nabe naho match package chango ngabo kubaka birwanaho byahika banyamuntu kumura bakashanga tindaho kuza it is bad kandi eki ninkisiba kugira ngo abasirikare abarino bakumura packages at their ranks even na revejo konka na nuriyo hanze nabaje agumaje nina kandi haza kitakomokwe security Chirgechize na handi ndagambire ngo nababire babe parliament imanya ba minister bamwe bakorate baheze ko tumutuka nabo bavuga yangira ko kutagira ntezo iro parliament actually natunga millions zinga buri kwezi wajireyo akargayo taswana batu yaferwa ine bintu binge bikumukwataho ine bine bivi abantu mbakugeke ari minister abanyamakuru omuyanga nka Uganda president omu America kaja tinchibasa America kwetine president bakabasa kwetine amakuru n'umukono gwa government force state abanyamakuru mbateka tekeko nikora ibintu byinshi tumanisi yango shoko y'umugasho konka muhe have you kept the quality high we are trying kanati warebe nzrango bire busabweno ware na yango nabandi akije byo nzo kutura umure Keshisha. That is why you're no longer valued. Hapana bareke kuya karumwe natubamba parliament kitari nene kunkano yino kumura. Niyo nanyenyenzire mu 50 years later emyaka 55 mwena kuchatawe kushangira mukashitawe abana babaje gusoma kusanje noza kanisa we nakamotoka tujengo kazogwa nyine konkazi ryeze zo kwatokanyira kwera zerukunjurwa zigagari kokama no tari yaho no chakubira byayiganda ine kuye kwasa Yesu ngashitari cha Yesu yebye zinyirire no zihagombora but anyway ruhanga ry'umwezi witu twakumura ugarukansa kwa twine umujenyi kabeta kwenda gumferwe utakarga ha program eji ya asimuka
mwana nakurira omuri nyinenda then yaza kushohora nashorera aha mouth of the womb ikikweta umyogwanye yes nari shi cervix yes aha bokuba omuntu kuba kubandi bageza aho kwiya mu nyinenda niba bandi bageza kushoka mu cervix bageza aho kujigura so kujigura nibajimara amani nibajimara amani so chikumanyisa ngeba incompetent nego amani so chikumanyisa ngu omuchara ariho kuboyine incompetent cervix just byo mu buhango omubuhango bwe inenda yekazagwa ki etine ki mani konka hino kujitunga abo kugira ngo bamoze munongo munda kandi bagumana bashoka yoki ebyoma then bajibuza amani omuchara kuba ngo odyo nabana agirenda nizigumana ziruko as long as zagumana zikura nizigumana zirugamu zitakayikira kuzarwa so cyanchereka ngo inenda yine mani so kakubati inenda yine mani ni chuba nchimanyisa ngo yahikirira bashaho nibija kutamu ekikweta batahehuzi omusande mbwenu ka sande 14 ubakwana bakoze scan bari mu mwana rije batamusitiki okureba bahakoma bahakwatsa kwakoma then kakwise sanda shaka namushanju aisha bajire kura then obuyinende basa kujaki kwigura yana ingashozo mwana abwo nayo yakuzire complications zezi actually nyingi reversed enyingi reversed at for example umuntu eshete zazigire kamazima kigumi reversing no shanga mbozi yomunda babiha icyo kimba zigura zikazaba zinenkojo kuba kugeza kuzigura nabwo ziyongera kugira enkojo so most of them is irreversible infertility koko wajine eba infertility te kwinukaho shanga umuntu achikuwa kubanogia mubwo kufaka ni be reversed no that's automatic so enyingi buzima ziri irreversible ongeza irreversible komwigoro bamwonjera makashaga yagarukana yagira yana yamwenda ninga mwenda bamuha emibazi ya antibiotics okutanga infection okuzamu tiyato infection tiyato ngachi okuganya nebe no hiroga no jatare ukata wishachereriwe inga complications enyingi za study reversible so mwana ati nyina datwa twajire mushi nega kameta still chabi irreversible still Gashamwenda chweka zihangwe aha TV West nehinda omuntu yabanda ati madine tayina tetina net ikareba ngura musimu ikaza kushaka tuwe arikwirire umuzano runji ogwa ankore actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera wohurire TV West Burua Kashatu omuzano gundo guba murumu ebikukwegeza birikushemeza kandi bikakushashanura ankore actors niko muzano obutashemurire kuba nofe
n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako graduations emipira n'inkunga noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utafirwa umugishogu ubwo hati TV West nibasa kwereka umukoro wawe aha kabeyi akacendezi live ninga shubutunu muri Boma Mbarara ninga utere simeji ya notina ikomenina ashatu mishanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane twetera abahangu omu by'amagara barikwegesa uko wakubasa kurinda je amagara meji neigesa ngo muntu ashemerere kora kuyakuba yakwasura uwo burwire uturukone tuganiraho n'abahangu otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukora kace katakuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa Yonaza kwahereze ko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mu izu ibitoke nk'ikumi nesano n'inkabataka mu nkwate amakaga kanga kandi ne mpamvu baro bamuha mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga umukazi wabusha ataronko honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza abana cerebera makana ngendoronda I love you sweet, you love you sweetheart. Shobangirirwe, I love you. BG nibanguza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kuzima ruhanga ahawe iconco cy'amagara agatwire Burisane shasha tuzakasheshe a program ya ndiya musimanta nituba twinira abahereza ba mukama izo muyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi ahabi ababireho no kubabirabiremo habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utuka shakora nuguza buri wa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejo mbiro by'ubuhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente z'antrambura hatine kamanda ugu kamanda wazo hati no kwijana kubone jane iwe twabata kubasa kuja kugikaro gato kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho nebane koreka ngo ine amagara marungi ukuri abantu byo wingi toke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe binyogori ibyo bandi ya munonga byaza kukakora ingingwe kwane twari byo kuriya kuriya banje banza byo kuriya batakizayo so tarafeza utuke kwese cy'umunonga kitungo ryo nigetaga kurubera ukamanya nte kuko yanje ji yarya yanywa kiyanyweta umuherezo wawe ndi Ivan Tsim twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe mwani ni expectations
zinabenye kokana abawana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina raha nitwataye abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda ituntu twaba tugamba urungereza Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tundice umuzo cyo kwangura kandi okega no kubicaranye kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabimba rero ndabari smart bakabajwara abashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndingwa za kaki abajenyi bitu no babano batuganirira aha binte baraberemu kandi no babina no habuzi ogwagwasa kuyamba kuchiriza ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba reba hindu jere nebero ho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Chimwe omushozi no mumpanga banywani bitu program yasimuka edakika za 14 ezarengo mushaha yitu ya kabiri ndetse tundi charity chine Vincent Mujozi tutambraniwe mpaka ahashayi turahendereho kandi amazima garungu iworuho bazamnonga abo kujango watambrane itwe okwihiha no muhanda twegiteho aha social media platforms zitu harimo ya Facebook tibo tnehinda nuko kujeta simuka then X nabatweta @TV West UG kandi na Instagram nico chimwe kandi waza YouTube TV West nehinda bizina basa oktwegitaho mwitu tambre twena turgo muchiti tuze omukindi mujurize nchimwinaha ngonje nyona tayisaka sheshaka kandi ninyesega ngo numwicirizamu ngo mwe ebyari kuba nashobora nababikoze ho research emwe ababitomire ngo mutunga kwa mukuru nurahano rworarebere kandi no mwababwineho nabantu bahango ubona kumtuza ahabara bire mu neba bakozere ndana ataba mujurize Vincent aine full package sebu nakwakira ego amagara tenyine shoga buzima tutandikiraho turebe amagara gatukura we are living in an intoxicated nense tabuchirero I have so many role models monsom oyo wana keto wachoro I have so I think it's relations with charity because na nyengereza no mabi bridge na yone bigamba bindi ndiye no yangandire kwenye role model kurwo I don't know, there is one thing you can take from him. Charity, now I respect every elder. Ngato mkikuru wa nomreba emyaka yaini. Hati yono chera mufterra ndisi Charity raka gariansi ninga mudu ya oketaje. Akati mbugine na omukasheme niminyi. Ni stress anye. Hati stress yono jangu wale bakaba tabona bikubateganisa. How they have persevered to come to 70, 75, 80. Ugumoyi teka teka wari warumunda jino mukitiyo. Taka teka gakwehanuka. Toka uragangu bakamucundura nyiro mbazi. Onke harobu.
ati we no jangu izobe ryeri kar bari ne shayibiri naka yaba ne sengu shayibiri yaba rugufisa yari babyinshi so inengeri bakwa bakoziremo so I come to admire a very old person he no kwa kuba yamanaging ibintu so onori nawe nabasa kuba role model ni somehow na my hati nga president 7 kankuvuta hari izobe kuchera orubugana ubugana bigumire kiza kwiro shanga wena nene mutakuza kwado mutafutero manka shitamanye buza bakabaja ngo umuntu kwa kuba cerebu kwa kutunga sente kwa kuba MP ngo manyabiha ngo simushira nacho zikwata unatacho zikwata so kanye teka komite bya bantakwata nkamujurizi kandi ubwo ndikumumanya ndeba ntakwata nkamawe ari kunzara kandi bari kucumanya shonga so kambira njandi kunka kuba kwenda gwa uryo rwehuzyo na nomweryo nomwejaje ko kandi omanya ngo ngahati mawe natera ubungi hahambeho uri natunga natera nimara kumutwara abo ngo yambeho handi kwenda ngo ndinde kundaraga mbone kumutera abo rero ntunga ningo ngoca gaho ushanga nozombi amagara tukombi amagara ushanga nozanga you know simbra ina urukuza hato shanga nyoko wayiwa no garaka kumutera we nantunga and when actually ni nyoko akuzire no manyangu yaza gamba naba yakurumuka naire cyakwa nagendera so nanyonga kuna bibiteka teka injira ntobundi nyonka abasa kuba hakiri kuma kunaje kayo somewhere somehow shanga much possible yeah je zambera no tura ko kwe kube and ko ya fosa TV nchenda ngo ati mpikira revo charity manyo munsi nyegomba mabantu bake abo kuba I'm not a child kandi kujangu nibingi of course aroho abantu bakumo they are my role models okwegomba ne chindi kushanga no think kanaba nanka nimba naheza yesterday I was reading about Elon Musk hatu bore kiramakaga I read about these things in most cases konka hati ndini kwaika I have so many role models. If I was to admire people in politics konka na noria wa mwiseza he's Noja singwa achitira ijwa kahiza kuferwa bamukwise kongana hatu no kimurajire ko you think that kare muri yabijo nkabasha batabagiye how he did it at this age abantu mu community yabo bacumbuza what are you saying about this you think yabo wakabiri President Museveni has been there. I think he's a strong man naturally and with wisdom kandi barebera abantu bakugeza kore ibintu nyencha karajati abura abandam hati ejejo consistency yo kore ibintu kagumiza mu okiri kurebwa mbwenu kando yawe okiri kwaka at this moment I can tell you consult wafu n'umugisha namano bumbugana tindagambire nawe tukagamba mwene bya question answer approach but if I met him one on one I would ask so many things alamihurireje aka I think he can take me miles you know echo then international was Elon Musk way up to now I still believe that he's the richest man on earth the richest man kujira bitongore bikurankinga za Bloomberg index ibitongore nkaza Forbes na nebindi ariho ibitongore bikurankinga abantu he's the world's richest man konka echo ntakiye komereho abo kuba ibintu bihindahinduka munonga haro ataro Jeff Bezos gwa Amazon abanyitongore cha space twari mwanya mbacheta Blue Origin haruna n'abagiga bari biza atabashija nkabarare Elson waranka barare page abago warabashija nkaba Zuckerberg gugu wa Meta nibo bakoninga Facebook na WhatsApp ibintu odos nyowe tingu mwegomba abo bugiga because no manya nyondi umuntu ndijo kandi charity ngicho no I know material things for happiness yes arona nyegomba ndika one time moyi nenjo turamu saramwe batatera no mu shubirwe arona nyanta kabasha kuvuga moto nyine kandi ubunyorekire ngo life nebeta gatandikire so I now know cyangwa ngo abantu nabanye mpango ya mategura yakanye nabanye motoka pango kuzire bazi
wokutambuza enyonyi nagenda nagaruka so nibihereza amashemerwa ati nyoba abantu nimbegomba ebindi Elon Musk chinkumwegombera munonga I think he's extraordinary nyokomuntu because this is the man aine plan zeziri supernatural omuntu ine program bajeta Mars mission kugira ngo nanda kutwara abantu aha planet bakwita Mars which is million miles away from here ogwe natari umuntu nyoha bwanje izo ba ranking IQ nibagera kuratira umushije bakwita Albert Einstein. Albert Einstein is regarded as the father of modern science. Science kutambura niwe komoka Albert Einstein. So izo kwa ranking abaja munachiza hu 5 ari Elon Musk. Izo ya nabana Trump Trump na kujerechezo. You don't fight with Elon Musk ukamwete mediocre. Elon Musk omuntu ariyo natoreka mu kibasa twara abantu planet it's not tukwezi tizo Mars is far away from here million miles echo ayo nachwa barwana wale Trump najira you mediocre go back to Africa because ya mjangu na government niza kushara subsidies zebene to mbitongore byawe then turebe cyo kumanisa umbwira unarera kwegomba munonga yizero ture hano yo mu Russia because kiba kumwendera kugira ngo nibenda mbara no mu twabiri we are in space race tuyo mbwirense ne compete ngiro mu mwanya Elon Musk ayine bijungizi nka kijungizi kiba kweta konka akagira tebe bijungirizi byona ebyanje nyoni nza kubahanda biri mu nyakwa Kwesera mbaga kweshongora bwena twatandika kucenzana wajye utagwa nkaga tinchiza kandi niwe mene ndatina atabantu bangese ndatemeti binakumbuza ngo yize ngo charity is pouring out ntego kuchirizana ngo charity ni cyakumanza so Elon Musk akagira kumuriye wo subsidy I will decommission all my spacecrafts including Dragon When programs za America zone mu space na NASA yenye government ne booking SpaceX mwene kazona gasonyo ni respecting the man is brave kwa kichana ingamba no kugira ngo in life cheme kwegera abantu kandi tukiciriza ngo aba babyine kandi umwe bantu bagamba we listen and be able to run something so nyonyi rero models mingi konga buri yo mukurga angwe kandi ukoregera ko washobora nyo kandi hine kitiye cyanazamu babanje kweto kusisikana ubanje ngo imbere tuma kintu mwoyo umunseje mwoyo nareba urukwegomba Elon Musk I was like had she ogo kujangu nakore ibintu biri extraordinary do you think he is alone No, you can't be alone. Ngihine umuntu ariko muruwe urahanga yamuhanjire arikumwebembera okuteka beyond what other ordinary people think of then akahendera hendira kozirecho ati naramujuruza kumwegomba nanye na janti kanshume ntere tochi omumwoyo wa Vincent Mujuruzi ningasho marika we ndebo go mutuna yamwegomba nabasa kuzo mu footsteps ze aha kugira ngo yahura yamwegomba no teka ngo okwegomba kwitu nabwo twinde kubana ku relatinga munonga nana aha mwoyo wita kuba naturo mu witu omuritwe nane cyakuba natugenderesa kora okurigera habwo ebiruhanga yatuhandire gukora abo kanyo ko wazokwe nakwananturayo immediately nagira nti omwoyo wa Elon Musk omukuteka wamwegomba nicabasa kuba tiri beyond her spirit yawe ngani ndana tonze gomba tumwe relating turebe ngo twakubasa kwa turi omurayin nawe then tukabasa kwenda tugira footsteps z'abantu we are now discussing metaphysics ejeje tumbozi yansi abo kuba iwano overeba niyo no kwiciriza ngo we have transcended debate ya argare ngo kwamwe nawe yagomba muchwezo wa Elon Musk
pasikogo nomanye bwamba bitugamba tukubihereza attention ikitinda cy'umugabye iwe cyose ndetse ikitinda cy'umugabye ebine binde bitugamba it goes back to the creator. Yes. It goes back to the one who created Elon Musk, the one who created everything. Hati it goes back nicyo kushanya ayegomba ebyo ne twagamba tuzagamba abantu na attributes barumuna nebyo kutangaza bapana kinaki then ukahinduka cyangwa zor kuhanga buryo nawe tugoza back. So waza kucetegereza hati twari nyuma kugira ngo ibi byona komoka you will not say I don't believe wanyuma kwiciriza ngo abantu nibakore byo kutangaza umucesha cyaranga then ukagaruka kwiciriza muri kate byo twagamba tukibaza kwiciriza ngo teka ngo spiritual world does not exist hatu tugambe to kubaza ngari kucero kaje teki kiro ni kimanyisa ngo there is shoma metaphysics na za logic na epistemology bakaba tugira ngo ari cyangwa kitahangirwa cykwanga icyo gukora ibindi nitambuze tambra it moves the rest but does not move it does when the being beyond which nothing greater else is ni chechu bajya mu ruhanga now hati ensage yes elime tureba umuciro bijwa ebirebeka ne bitarebeka hata haro charite ni mureba charite ni muinaha na namutero yatoguna garuza akana arakushasha ko kadiri the charite ni nkimanyira kimwe hata nashara mu turwane nyo nagirande rutaka mukire aya rukwasire kandi ubundi nozwa neshaga maseta mweno kandi mbasa kugarura stilo miringo ebiri umukurebeka no kutarebeka hatu wakireba so ensi nyoni njimanya ensi inkumanya both physical and spiritual tere kugaruze ninga ndahe kwato byashwe so now ensi kumbere munonga ati imabare nubatureba mwicirize ngwensi cyatura kuri yo mukanisa no mukerezia ebereka nitareka ninciriza wabyona manyarahango byona turyaho munsi kiryabwa wafite no ni ense physical aho kubita ntumangu bakafa twabazika nangwa no muntu za body viewing tuzakureba umfu shikabambere konkano muri humbi ati mutuma ngo buki so the world is in two sections abakwetageza abayivuranda bayugura nabandi no kutaku konkano kimanya and physical and spiritual but the spiritual part is greater than the physical, of course rienenzi kore byo kutanga because you kore no ijwe kamuzika ningo buntu muramuzikira kabura ubundi akaguma urutaro konkano muyishika ngugu umuntu akafandi mukabura kumuzika mutakumana aho yagwira kija kuni yakabagambira tumwije munyakire mu mpumuzi there is too much twarebe nabo kuronda umuntu abuzere umuntu akagara kuronda umuntu abuzere abajya taza mutoro ko ati nindebe kibaba barga bazamana zareka mburo ko uzana nkoko bashanga abatakumanya ufire kabatireka kwatenda bakatanga so now the world kandi abukuza kugitura mu cyenseje netaga ngo uko kwiciriza kwa nozo kanisa tukerezano zo mu zigiti noza nkahi aho kuzahona the world is so much the interesting if you interest yourself from reach okamangu ese yetaga ibimbi ukakora cyate jonga kwa nozo musaruni charity you need money no zwaraje nimba ni kureba kuri yo mbabaje you are protecting you are working at what in byumbi jiro buhire ukakora bikwatene by'umutima umuyo yo nabyo ko bikeyarinja nuko umuntu uri complete uturu kuva ntugamba konka tu neglect the other side ukashuminga nguteroho wita busi aburi no yita so nyoni ntekateka ndukuhendera oyine kuba nogira role model arukutera kahi tunangana chikora tananye nimbasa kudireke nakora konkana nisha bangucho relating na niwe echo rukurura ngo umwoyo wawe nakugambira otherwise when you relate to the person very different from what you are nobasa kuhendera yahuriye kintuntu abo kujya gutoramenyere direction iyo kwenda ngo uturemo amagaranga ngetego ko hayo umutekateka n'umukora kandi umutekateka minonga moyo wawe okucana atekaho
twahumura sakwa tugaruka aha ndakika cyo mnonga utanga program ya sisibuka Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. This is the People's Day. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on Supersport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. The search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June. Only on StarTimes for Kulatika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 Ks higher. Miss Uganda 2025 True Ugandan Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Show Me, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richard Uganda, Chile Motors, Malaysia Pack, and the lead sponsors, TNL Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for 70% under 18. Drink responsibly. shemeza amagara uri kuri ha program rindo mubiri buri wa mukaga shahe mweza kashishi aha TV West. Tandikiza bakurunji na Simba program aha TV West. Twagite ukuguru kubanza ukusirwa gatano ukutandikana na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi bintu mu mutense umuringo gwanyoko y'imuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tukabasa kwihaho urukubanza nitwa tuganira hagaciro nibyo wegeze ebyiri n'umugashwe urwa kabiri nituba twina bahangu abari kutwegesa aha by'imishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani o mu rugendo rwawo rubukoze urwa gatatu nituba twina abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubuwa mani ningashi umunyeto kubuwa mani izina rugekora kandi izina rugekora ry'umunyeto izina ry'urukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu edukwesiza kandi nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubaniga shemeza twikite aha TV West burikasheshe shaha emwe
kare mukurikiye munonga program ekirisi muka turiya TV West umukivuge cyambarara kandi tubasima mwana tubaramusya tubakunda mu bari kuri TV West and so many different programs kurataho kugakashe ku mwana cyate n'abantu binjya kutureba AIGP afande Ubardo Bamunoba from Kampala we kureba ugunwe ari in charge of political commissar bagera police no kwikansa abantu itwaba burijo na n'ikitongore cha police na nemermo nemukorera police n'ibindi ibyo nabwo journalist ayo natureba audio from Entebbe o mnonga bari kutureba rone mpangare inedi nayo neremeraho nerge kuzantunga mona yeri hete kami nawe nagira ngo takubasa koga ho nagira ngo kunko bankwine ngo ninkora fan mnonga which is okay mujurizi akaba munywano wanje owaha kuguru waha ntumbwe kandi akuguru norera hansi munonga mwe nyuze mwe nyitemba no ale chimfese ko kwati naba amakuru minji okutira any other thing I'm imagining itinaga maguru ahatingu basa kwija na nije ninja yitugukana ngo ngwa nyimbura nararamije ko nkahata hasigara inguma ni nyeganyisiriza maguru agana supporting the whole body so buri muntu wakuguru you support in each and everything. Okay. Just guma mbuze ngumshobora chinkwa niba. Ekiganiro kite gishwatrumu. Reba not every time that we must discuss. Umuchezo wawe umuchezo wabandi owo kuteka tyango relating na nimanyisa ngo omanye entsibuko yamanaga omanye omwoyo wawe omanye ruhanga wawe omanye malaika wawe ari mukiki ogana ntunga omanye owanyu mutwaza muta back to my roots nature shongo cyarake dube rero bane kuza kunda wa mujuzi arimo naba president ninga nabana nana kigambira aha ngo kiganire ki turiyo tuganira nyankore konga wayetegereza je egi debate tiyaburi is not ordinary, it is a metaphysical debate turiyo tuganira ibintu kuri omuntu mtakaja mutwagwira kashati nakujya atungano re turiyo turebwa kurimu dera kurimu abantu bacetegereza emwe mingi tuburire ati nore tuyabanyankore tuyabaganda n'umuganda w'umunyankoro ogogo cyana mukako ko yinako kashi bara wajereka koga uri umuganda w'umunyankoro ati ojwangiro uri umunyankore uri umuganda nakajubira uzitwa ntugamba ne cutting across tugenda turwara ninga turwaza ubaza kumana rero hariya bakebera cyangwa twakireba kuko umwana ayiyungira ko ati muzaho uzashanga murga muzaga hariya mweto mushabi mushabashaba umwana kubagira ngo life is beyond physical, it is beyond what we see with the eyes. So on legends we understand okuturo munsomu omuntu akozure omagara gombi ndetaga gafo nicho izoba we need money to take care of ourselves ndetaga ibintebe byona, but then we also need to think about the spiritual life. Eje ni mpango mnonga mjuruzi and echecho kutushinegrectinga tubona shumujuruzi katashomere mnonga ndiyo ninkwera icyo zampo ko shomere ninjama mujuruzi katashomere mnonga katwaryaho mchikachurire how come ngo akahendera hambeho za TV West obura kumanya ngo mujuruzi akamanya ngo wo wabo yasimba amaju akahandike mukona akareba mwiguru katati maraika wanje abukanora kuya Yesu kuyabe na tembo mwiguru cyatana basijo mwezi atazo mwezi no moyo kwera mbwene chimukwenda hanga tatito rangu mwana rangu moyo kwera so ogomo yuwe moyo wanje unasijirwe nakweshengereza noreba ngo ninkunde byamakuru nge nakweshengereza ntahambeho zone zoranta ngo ndaze nakweshengereza
mugambiro mukashesha mugambiro mwihangwa mugambiro mwazi ati baryaho azina gambira rya hambeho za TV West akatanzira aha yavugana kachebezi ya munywana ya chatijo ntaya iraha radio kuyahikaho ngo mwana ngo mugeze maramusi ya abantu kuyabara musi akayabana gamba yo mwana hata ohendera obirecho abo kagira ngo okamanyo ko ine kushaba abona nzunga ngenu era ni max ai bidu yabachi era ni maska wiyahika akaguma murayinici yamuretira akakugira ngo echo mujuru zaro kwegomba iwe washita mu mutawe niwe tokagire cyo waba charity yebari mno one person arukushanka ine conviction muri no manya I'm finishing. I'm already done with my master's on peace and conflict studies. Yes. Interest yanjye muri yebe bintu globalization I've been na nebindi ngeze no kwa interesting global politics nebindi byo one time kashomo criminology I have some konka tutangiza kugamba ndiyo mba kuteka ngo America na no butware bwayo bwo kuba super power buri nko buri yoni bigena n'ubwayo kuba tukujya ninjanga konka like Dubai necession go back to our roots back to my roots wale bachina wakaza hantu yashangana batera shubidubies and they crack dues yashanga bitakuza kumusia America nense tini culture it goes back to our debate yes ko kureba abachina aba bantu nibakuzo umuntu baguma mbatura nawe nibaturaze family Hindi now which is the world's largest population followed by China namahanga gasigira musinje kwa bo hanga they practice a lot echkuba keeping in touch with their their spiritual nature you will not take much steps otine buhangwa bwabo nyambagambire echi ntuzakreminga ngo tukashoma then twashomere turi abamani you cannot detach yourself because of to have been shoma nyoka shoma philosophy bachelors in tungo philosophy bakamba tugira ngo STEM a branch can never be bigger than its STEM. True ito ntubasa kutenga steps zamani tushome tubabo mutano tutine buhangwa bw'itine kanit therefore ombitu kwenda kora byona ni Africa message ni teka yange we have to keep with our roots shome tukore chikongana nentunguke turkwenda no charity tugezo kwendera atura Japan nkambuza one time akananyira kipshani Subaru plant kokora na rero ndozona ziyanze mtiko hangwa nambuza nkonka abantu kunu yenchira yabo mu Japan hano they have kept with their ancestral beliefs omunchiriza zo wabo wa kwata abahangwa no ba antagonizing abahangwa and then you are destroying the god hatino huromusinje ku Japan ro Japan is the fifth richest country according to the GDP kongaka mwa musinje ko bahangwa we are destroying everything all in the name of modernization. We shall not reach far to our teen musinje gwitu go bahangwa so nienda tugume amusinjo gwe deno guma amusinjo gwe turete kubasa kuzahari mronga turabitachi ngo hangwa gwitu are you with me right now then tukazahari maybe along the way shall crash so ni nshabangu ombitu rukora ntenda kuzahari tuyindo hangwa tuyamtwitemgira tusizire bisharra environment is breeding atero umushana gwe mutera ntenda kurisa no kuhinga because our backbone but we are destroying everything. Shall we keep on ntuza kurisa twine cyane keke ntuza kwiga twine cyane keke turamanya ngo bahangwa it is our ngo bahangwa we kaburi nabo ntuza kuturinda kuzahari yo nagarukiraho bari mujurizi hata nayo ndabona imana z'ikimava ahubwo kuba ni prora yambika ahamutama ubwigo goyine umwana muri cyaho kubiha ko barugireho ejo line chwa yego mhando mwana nyenzi atagurugama
nyenze taruguta twabwe abanyana bitu katese mwatucenga umunsi yo mwoyo kandi atatucenga ntushaba mwoyo akutayayira kutucengeseze nabutira tumanyiro bwire bwatsizire but better late than never. Back to our roots. Manyanyoko ucyari kurya utuma kirye atereka no mutuma kwendeza umugisha byasigara utakoze reco abanyangwe yacweka mukabiri mukama batero umugisha abaturindire ite twahumura twaza kwakira mze kisino abase kwendera program eji ya sisemuka Nehina akashanshara kamuza ibisinsino kakushubwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.